sang khat zaku somgup le thum kumin Israel te chu nuclear bomb anasim do gut kun chaw anahitai ahin hi chi thu chung chang hi American President John F Kennedy in analung no mo pi in ahi ama hin Israelin nuclear asim do uwa Arab gam umdan aki khel sa diu ananom lo ahi azi chu Arab gam sung abuiza ahi le Arab gam hon America galni Russia ko mapan pina athum diu ahi John F Kennedy in zong athei top sunin Israel ten nuclear sim chu khamding anagon ahin hichizova thil anasu chu alunggel lo lambe anahitan ahi America ahin UK chule Russia gam hon nuclear sim do nadinga hi gam tha hat ho to khat le khat lungthim luta anike bolto vin e ho milham lunggel in zong apha zo lo ding ahi khat vele secret intelligence operation anabol vin khat vele honi trap anamang vin hichi chung chang ahin loi chaki ngai ta te ni zong khat le khat anaki lungthim bol to honin ahi tu ni khon e hon hichi gam som ho van noya man cha tha hat pen nei ho chung chang kichi te in anasei khomo hite hello supite ho van noya hin country zakhat le som ko lenga ahin hichi gam ho hin agamu ven bit nathingin galman cha ja chum chum akisimun advanced military high tech weapon anizun ahi ahin hichi gam zakhat le som ko lenga la ehin gam somin bo van noya ki chat pen le tha hat pen nuclear anizun ahi van noi khan to nalama khat le khat akilhai te jinglai za hi 5% in bo hichi galman cha hi akisim theibip na lai ahi amhola ahin jong ke khat hin asim do nadingun khat le khat aniki tho khomovin ahin atam zon hichi hi amho ta in ha san na za chum chum thu pumin anaki sim do un ahi America banga hichi gam ko hon ahin kisim do danu thu sim a interesting dan hi America te Manhattan project tabang ahi amasa penin America te in anapanu hite mizo sin vanuya atomic bomb sim do masapen te hi America te ahi ti iheso kezun ahi ahin hichi bomb hi America te sanga Adolf Hitler scientist hon ana khol do masano ahi ti na het am henge kum sang khat zaku som thum le git kum chun German scientist hon amasa pending in nuclear fission ana sim do un ahi hi chu atom asu ke uwa hi che akuna chu chain reaction akon energy tamta ala do theinaw lampi ahi hi che phalaya hin science jong ana advance nai pon hi che athilmu do hi America gama Albert Einstein komge ana hlungtan ahi aman jong gang chalin America president pa kom ana hlunin Hitlerin hi che athilmu do akona hi leisit mi hingzo se thigam na thei bom asim do thei ahi avai ge ka in khamin aphai tin le khathot anapin ahi hi che jovin American jong leisit galen ni sungin koima het lovin secret operation khat lansana bolin ahi hi che secret operation chu tu khangin Manhattan project tin amin thangin ahi hi chi ahin America UK chule Canadian scientist ho anazawun sumjong agyal sangwin tamzo anasumangun ahi azi chu Hitlerin asim do ka a simdo teiding anago nu ahi kumsang khat zaku somli langa chanin Germanin jong athalu akoi thlawin Hitler lengam anabeitan ahi hichipe na hin news khat anaki son New Mexico in America te nuclear trinity test amasa pen chu analo hingtai tin anaki son ahi America jong van noya galman sa tha hat pen nuclear weapon chu anaki sem do tawin ahi hungai so lovin amhon jong alhakin in Japan gama fedmen le liter boy chu Hiroshima le Nagasaki khopin anatha tawin hiji chun Japanin jong athalu anakoi thlawin ahi hichi zo hin gal chu anaki chaitan ahin gamzo sin hichi mancha tha nuclear sim do teiding tin ahung ki thlaite kitawin ahi ahin American hichi mancha hi amho tailo midangin anei diu ananom povin ahi tun Soviet Union ahi lo le Russia te thusim anasei ki no hite gelpha lo be avan noi le sit gal le ni na ahi
Amerika te hi aloi zo ata santa khanin anadin pi a hilar lengam anasu chiminu ahin hichi aloi teu hin Amerika ten nuclear test ahin bolwa pat aka hona ki boina ananei panhon ahitai hichimi pachu koidang hilova Soviet Union lamkai Joseph Stalin leisit galen ni phalai za hi Soviet Union America loi phata khat anahi ahin kumsang khat zaku somli la khat kuma American scientist le British scientist hon nuclear research abol now paper chu thlang phung ta ana phun do jiu chu ana kha cha tawin hi chu Soviet ten hi chi hi intentionally amho akon aselu ahitin anakila un hi ji chun Soviet Union in zong augu in agent khat America Manhattan Project chung chang thu he chen ding in ana solun ama zong thil dan ho a source ho zo se collect anabol pantan Soviet te lungela hi amho hin America te angol bol danuwa anaki gelu ahin America zong izum anahi kitpon Soviet te agent pa chu double agent in anasimun anamang chakinun source di lo anathot pi pantawin sangkhat zaku somli lenga zovin Soviet Union in zong double agent ding agin mo phanun source ki gudo ho chu anata santa povin amo hota in research ahin ke bol pantawin hiti chun America te gyal khel lampe in August somni leku sangkhat zaku somli leku kumin Soviet Union in Kazakhstan in RDS-1 lo le first lightning chu test anabol tawin hichi akon hin hichi technology America te monopoly anabeitan amani ki ka in Cold War ahung ki pantan nuclear kisim dogam athum chen na chu UK Amazon hi America te to anasim khomjing wanguvin America ten anazo hlemu adi ta UK hi America sanga kumsang khat zaku somli kuma tube alloy kiti nuclear weapon chungchang research ananei pan ahitai hichina to hichi German scientist Germany akon hungjam ho chun anaki thopiu ahin leisit galen ni na a resource anei zo lo jiun a research ho zo se aloi ngai to America te Manhattan Project adingin anapi tawin amho hin free anapi uhilo ape masang uwa Quebec agreement kiti anaki sign uwa anapi u hichi agreement hichi technology khat le khat ki hom to diwa anapi u ahin America in nuclear ahin kisim do masat uwa konin alunggelu ana hel tawin amohon zong UK Quebec agreement chu anapal ke information zong anapi lo tai UK zong American anazo bol phatsun athabe in nuclear program anapan kitawin amho hin masanga zong hichi hina anato saw ahitan chule uranium na zong amo nuiza hiji chun amon zong hichina to chu anamachal heun kumsang kha jaku somnga le ni komin UK in Australia Montebello Island in a nuclear masapen chu test anabol tawin hi chu Operation Hurricane anasaun hichi phan hin American zong aven le Russia le UK in zong nuclear bomb ani ahet phanin nuclear bomb sanga vel jakhana zo bomb sim do ding ti lunggel ahin nei kitan hichu hydrogen bomb akitin atom bomb atom khu kisuke energy kisim do hichu fusion kiti ahin hydrogen bomb atom khu ki gom khoma energy kisim do ji hichi process nisa sungin zong aumin kumsang khat jaku somnga le ni kumin American zong vanoya hydrogen bomb masapen chu test anabolun hichi bomb hat dan chu Hiroshima le Nagasaki kilha bomb sanga veljali le somnga hat zo hichi zo hin sang khat jaku somnga le nga kumin Russia in zong test anabol kitan sang khat jaku somnga le segi kumin UK in zong lo hingta in test ananei kitan vanoi mi te komin ke hon zong kasimo pove anati vin aban in France vanoya nuclear galman sa nei ali chan na hiu France scientist phabimin
Manhattan Project nga na anato u ahin vanoi lesit ga len ni ki chai zuwa hi amo hin bom hilova kol pheme wa sim do ding anangai to ahi hichi zowa thil chun France te to gon anaki khial sa in ahi Suez Canal Egypt gama tui kot hi France le Britain khot noiza ahi ahin Egypt lam kai Jamal Abdul Nasirin agam sunga Suez Canal su to phading tin anano humin ama thanei na noizin anakoi tan ahi hichi thil so ji chun France le Britain in Israel to ki tho min secret operation khat anapanun Egypt chunga agal anabol khum tawin ahi ahin hichi pe na hi America le Russia in Arab gam ho support anabol thon ahi azi chu thautui anakila aziu ahi Russia in France le Britain warning anabolin Egypt chunga nagal bolu nanga lo lew atomic bomb kaman diu ahi anatin ahi chule alang khana America in France chunga economic pressure anabolin ahi France zongala kun ananung chonin hichi chunga aza cha thuji chun nuclear bomb ahin sim do lovin ahi amhon zong ato pha naugam Niger Gabon chule Madagascar ho in uranium anachom khomun sunle zanin na anatongun ahi kumsang khajaku somgu kumin France in Sahara nial phaizin amo dinga nuclear masapen chu lohling ta in test anabol tawin ahi kumsang khajaku somgup legit chanin hydrogen bomb jong anaki sim do tawin ahi anga chan na hi China ahi sang khajaku somnga a Korea wal lai chun America ten China khunin gal analalun hiji chun American jong China te nuclear bombin anagi kinun Chairman Mao Zedong in zong hichi a kun hin nuclear bomb anei lowu a hodan ahin hedo tan ahi abul langa hi Soviet Union le China hi loi sakingai ta ani hon ahin hichi a kuna hi China nuclear bomb sim na dinga hi aneki thopiu ahi hichi phat la ya Russia lam kai tha Nikita Khrushchev chun America to aka la policy ahin sim hoi phat chun China lam kai Mao Zedong in nang hi communist di ta na hi poitin asejin ahi le Russia in jong ale don bitnan a scientist ho zo siu akile puido tawin China te nuclear chung chang tup le doi akim bolong anahitan ahi ahin China jong hichi hi challenge in anakila agam sung wa uranium anaholun sang khat jaku somgup le li kumin China jong nuclear test amasapen anabolun amin chu 596 anasa ahi hichimin hi Russia te enghot na anasa ahi azi chu 59 hin kumsang khajaku somnga le ku kum avet sa ahin chule 6 hin thlagup avet sa ahi azi chu kumsang khajaku somnga le ku kuma hi Russia in a scientist ho anki puido ahin aki puido zo thlagup zowa nuclear test abol paizu ahi agup nan Israel hi gamneu cha ahin tuni chena nuclear test zong abol lovu ahin tuni chena nuclear kanei zuve zong ati lovu kanei po ve zong ati dikit lovu ahi ahin vanoi mi ten Israelin nuclear anei zuwa I he nu ahi tuni chena adi chu aki hapon ahin hichimi pa Mordecai venun kitimi pa chunga koiman lung op kaina anei pon ahi sangkhat jaku somgit legu phalai za hi hichimi pa hi Israel nuclear facility a technician ani hi a ama pa hin nuclear chungchang secret document ho anakap do a analik sa ahi adi ta a hi Israel hin France to nuclear mission anato khomsaw ahi tan amho jong hin Arab ho akun ki ven nadinga nuclear simding anago no ahi ahin America President John F Kennedy in nuclear Israelin anading ananom lo ahi ahin ama assassination ki bolzovin alampi suboiding ana tapon kumli zo sangkhat jaku somgup legit kumin a program o atha ben anapan kitawin ahi sangkhat jaku somgi legup kuma vanunin nuclear document alik sa azi chun Mossad honi trap operation anapanun kumsom la segi sung zela ana zo nungin zong vanoi miten agin mo naw anabeiti pon ahi gamsagi chanahi India ahi partition masanga kun Indian scientist hon nuclear chungchanga research anapanu ahi tai abul langhin India in zong
France mga kol phemei wa sim na dinga bo ana kholu ahin sangkhat zaku somgup leni a China le India ki ka agal chun alunggelu aniki hial sa in sangkhat zaku somgup le li kuma China nuclear test abol ahung success zovin India dinga do or die situation ahung lut khawin hiji chun India injong kol phemei wa sim na ding tin ana lepmun America le Canada gama kon rector ana thumun ahin asunglanga thilchombe khat ana chi sangkhat zako somsegi le li kumin Rajasthan nel phaijin bomna sata khat ana po ke in hichu thildang hilova project smiling buddha gin ana India injong hi bom poi peaceful nuclear explosion anatin hichi hoji hin America le Canada analung hangun aji chu India hi amhon api uthila kon bom anaki semu American jong ale thunan India chunga sanction anakoi khumun Indian jong NPT Nuclear Non-Proliferation Treaty in sign bolding jong ananom tapon hichi treaty hi nuclear bomb gam khana kon gam khat khipi son thelo nadinga ki ga anadan ahin hichi hin thusim akichai di pon amhon sangkhat zaku somsei le li kumin bom chu test anabolta vin ahin apolang design nan kumsomni anasulu zovun chule hichi bom gin ha dan chu akul avela gamho aniki chaw tun agit chan na South Africa chungchang anasei zu hite amho hin kumsang khat zaku somsegi chan nuclear bom chungchang lunglu na ananei lovu ahin phat anaki hialin South Africa gama hi dan le mol zat chum hi chu mi vom te dinga dan zat chum mi kang te dinga dan zat chum kit mi vom te hi awale theina diwa outpass anangai cha hi chidan ji hin vanu ya gam izat ham khanin boycott anabol lovin achunga Soviet Union in Namibia le Angola anato phawin South Africa te hin amho gamchan ahin to pha ova mi vom te to ki ho to ova agamu ahin to pha kha diu ham tia aniki chaw hiche aha sat pe ta ova hi gam khanin South Africa aniki thopin hi chu Israel Israelin zongal mancha fighter jet chule nuclear research anapi vin aman dingin uranium anathumun kumsang khat zaku somsegi le ko kumin thilkidang ta khat ana umin hi chu vela incident tin aki hen America satellite in South Africa gama ko nin bom hata ani puke chu anamun hi aki seidanin Israel le South Africa joint nuclear test akitin expert ho seidung zuin Israelin South Africa gam nuclear test na dinga anamanuva kipa mana a researcho anapi u akitin sangkhat zaku som kukum Soviet Union thu a konin South Africa hi gamzo sela adinga achanga nuclear kisim do te anhiu abanin Pakistan amho hi nuclear kisim do gamhol adinga ako chan na hiu Pakistan hi kumsang khat zaku somsegi likhat kuma India to gal ananeuwa West Pakistan achoma ke vaipo country tha Bangladesh anaping do kumsang khat zaku somsegi leli kuma India in smiling Buddha Rajasthan nel phaiza atesu a successful zowa kon Pakistan scientist Dr. Abdul Qadir Khan Holland gama nuclear facility anatung jinglai chun uranium enrichment do dan anahen aman jong hichia a blueprint chu ahin ki pu do in Pakistan ahung tan hichitai lovin jong China jong Pakistan hata in support anabolin aji chu China and India do khompi ding loi anangai chat abul lang hin American jong Pakistan anaha khambe se pun aji chu Pakistan to amani hi anaki loi chahun alang khana Pakistan in Afghanistan gama America mina Soviet Union anado sangkhat zaku somko legit kuma India in nuclear test nga khatve tesa ates zo hapta phawip zovin Pakistan in jong rasko molin nuclear test ananejin ahin athu hi hichan hin aniki chaipon Pakistan te hin nuclear technology hi gamdang danga he theidin Iran Libya chule North Korea te api vetin vanui gamdang hon
ngo na ananei zun thil dan a khosit che a Pakistan government direct nga thimo ahung chan pha nin kumsang ni leli kumin Dr. Abdul Qadir Khanin TV program khanin a thimo na anasei phongin aman aseibe na a nuclear technology hi North Korea Iran le Libya ka pe e anatin hiji chun kum izar ham khat house arrest anabolun ahi le ipibola Abdul Qadir Khan chun kilometer sang wala gamtha a North Korea chu ipibola hiji technology chu anapi khotan ahidem hiji I het thim theina dingun vanu ya nuclear nei nunung pente le asom chan na apang North Korea chungchang anasei zu hite North Korea phutdo pa Kim Il Sung ta sandung zu ya hi South Korea le agalmi luizu America nan theina dinga hi nuclear weapon ngai khopen anatin sang khat zaku som nga laya chu Soviet Union in jong nuclear akon kol phemei wa sim do ding dan ha ta a anahilu ahin phat som khat zovin North Korea in Soviet Union le China ko ma nuclear weapon sim ding dan nei hilun anatin ahin Soviet Union le China ananum hon pon North Korea in jong agu in nuclear program anabolun ahin analo hingzo pon sang khat zaku som ko kumin aman jong non-proliferation treaty in sign anabolun ahin agu in mancha chu anasim jom jingun hichi achai na penin Pakistan in jong ha ta in anaki thopin Pakistan te hin nuclear chu ananei jingwang uwa India sung kap na ding missile ananei lo lai zu alang khana North Korea te hin missile hoi ta ananei zuwa nuclear ananei lo vu akisei dungzu in North Korea in jong medium range nodong missile blueprint anapi ale a Dr. A.Q. Khanin nuclear enrichment blueprint anapi October kumsang ni lagu kumin North Korea in ama sa pending in nuclear test anabolun agin niaw valji chun mi hon success zolo hiding in anagelun ahin kumsang ni laku kuma Kim Il Sung ahung hadam mo phanin atha hat vet sa anadingin nuclear test dang khat ama sa asa nga hat zo khat test anabol kinun hichi test ahat dan chu Richard scale in 5.2 magnitude earthquake record ana umin North Korea vanu ya nuclear sim do nu kha pen anahitawin le hichi thil phalo lama thlaite hi a China ahitadem lo le hi dem tu chung Israel le American Iran chunga gal abol khumlo na zong nuclear asim ji u akitin ata mong kha le America le Israelin a khamzo mong na dem Iran te hin kisim do khawwa le Saudi Arabia jong thim loading aji chu Saudi Arabia lamkai Mohammed bin Salmanin veltam pi ve Iranin nuclear asima le ke hon jong kasim diu anati jing thusim achai na chan ge hin ngai zo se chunga kipa thu ka hin phong ki ne ka kipa